Abusuya ewa be fontentan fidie kese no eso na ebeto dwa e kire se abrante bi a wo ye evangelist ya ne din di evangelist Abronomah beke kansem bi editia osofo pani kansen Adom Kyei Duah Prophet Stephen Adom Kyei Duah eno no anso wo kire se papa yi onom nipa moja ne ade a kansem bi edigu osofo pani ehu efin ema ebi esunsun sole asofo eso kire se omo inada omo nye adwuma emfama yankopon especially Ajagurajah bi a kire se wo mu no onye adwuma emfama yankopon wasan ekeka koya de kokopie mu ewo esofo pani ya ono nso age ne din ya na oye Kumawood actor osofo pani boy refi ne din oh nto sana me start ebusia okeka ya da de kokopie mu ewo osofo pani Prophet Ogyaba asoye o kan sem kire se asofo yi ebinom etoda mu efa aposifo edi nipa egu ke mu edi kohwie edi gu apu mu edi omo yankomade ane ade won keka kansam anei na enti aba betodwa evangelist ekopie mu ewo Ghpage show so ya omo ye program ne evangelist suronyame omo gu program no so ya nsem ya okeka ye ne shows bi atoto ye kire se aposifo invite no na ensema odema omo ne se wo nyame ni mo twan nyame ni na obewi emfie miensa echi ebusia ensem esisi subscribe to YouTube channel like na san share ma comment section mo aye wo dia ewi a wada woro ma na onso wadwentre evangelist eye program na aposifo ebe kokoso ano ewo ho a omo du aposifo awro ne boxer ne awro na tade ma aka ne singlet ene ne box bi ya na enwachi na Prophet Ogyaba enso ede ne de ekokoto aso etre se ono nso ekwe case editia no na se abranti case Philadelphia for edi bi akwa akutia no emma Prophet Ogyaba enso ede ne de akwa akoto aso abusia enwachi osofo pani Ajagurajah choba asofo Jakiapia twin brother Kilanguto oronso edne die akwakoto so wotere se wonye bi da na mom die abranti ebeyi wo frɛ no ebo no kokko se wonjai abranti ese bebia opa bia da se honhumo se ne so onfa nko obeba beyi ne ho ano eno nti ononso akwakwe case e de atoto na nti anye ne se opambo ne ye kan se obofo mu inada edi ebi ekoto so obi ne mu inada enem kwanso mu dibi ekwakoto so abranti otwere aban kokum ewo Kenya ase he ada me no ekese ya enne duade ena mo de abranti ekwa court no mo edi nasem abusia enkonkohwe video ni bi emfa embras na no pa wiane anadwo atwa se nipa pie ni da ho na ye sori waka no afempo no bia koma ahuru asori ane buafu a ose ade ntina wo kan Ogyaba ho asem because wakọ ne champion wase wonkom na ye no kre men kan se nkom hye ne ya tro sa wo kan Acts chapter 16 verse 16 a Bible say na oba bi hye nkom no hu ani sodi hunu but no yesum na no hye nkom di po achi eye po ahomete ana Paul den ne hye no ka chen se hunfin fini mu ko na hunfin tukoi Paul bre so ene ne ya na kameka se Paul obu aten because ade ntina oba na hye nkom na mo so de hunfin na eye ene Ghana fo ade bi ensenkyene wo mu bia mo sie ye nyame a but ebedura wie ya na mo hu se enye urade Philadelphia adehye kronkron tufo antie ohoi ene wo mati kopo empanyi sese tufo no wantie akwa ante ade bebese me di ani bre afutu semba ko bi eto fema wo a wote menka se wo kọ baabi wonam kurom mo moto abote su nuane no na wonam baabi koto se obi de Stephen Adom Kyei Duah anase Philadelphia omo stickers ene omo posters no atetare enuane bi ho akwai se enkwan aduane abomu aduane emo aduane ne aduane edi koyimu adidie bia na wo de saa no ma atetare ho a please wo to se aduane na bi extra careful enye obi dwa enye obi adwuma na me ba be se no nemom de wo mu ni amen yawo police yawo mbra yawo court yes me kasa nyina mo da me pesa me set records bituo that's right ne ka ho forever yes anunti na maba amen me kasa mo da ho amen amen and our platforms na amamfo etete so na ye bo me dindi matem no menim de chensa yes sure
Shampim. O pesa tresa shampim munye na sebe. Wo nyansa shobia. Tina nano matem. Eti nana imanu matem. Eti Philadelphia menye na atem. Daddy. Emra wa Ghana. Amen. 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 Ka adie bi ho asɛm a ebetimi di na akɔ abanyama nie because me say betimi de bakom me no ka say Steve Adom Kyei ɔhwehwɛ me obi anim ɔhwehwɛ o ɔde makɔ procuracy police station ɛsɛ me mra ana me ka kyerɛ say me ye program me wie next 3 years me wie na me ba obi anim ɔhwehwɛ me ma me be ka na air program ye program next 3 years fasting prayers be sorry kra me need intim da so fasting me ye 3 years je ma wie me wie kra me obi o kodi wo nche no so ye years asem enti me si me wie me ba ma ankasa me mama disrespect obi a dem a 3 years am ya de e ba so tiase Ogyaba nso ma ne lawyers frɛ me ama no ankasa frɛ me say police enuma bebrebe be de nti a ya da sukuta ye no kuredi mbodua mu ni say se wonim ne wo ye na wonim se de wo kan ye no kure na to asumu a emfa won de be se awurade betima ye twitwaje fo e wo ho Mutu kanna. Botolo boy, mutu kanna. Stop, what was that you? Stop. Stop doing. Stop the video. No. Oh, you can't any so Ya abuse no sir. Say omo yodium. On say e Philadelphia for me tu chemamo. Philadelphia asafukuo mi tu chemamo manyinya course bi wa chire say ma me fa mi case ngoka ho but me sanya sa video we no a wata ge me picture abra asem a wo kan fa police for ho na me so menye police ni no me kwa koye case ni koye case support ne silas mu nyina do mutum enso heaven kwan ni ebebi amomu nyina me boa se Paul so na oba be ye Paul no so no kro okum nipa enso akire ye se Paul awa mantem abesene dikanfo enti me nso wo ya me sa de we se ya minkum na emo me be ye case atia wo kwa akoda obi ni ho kakra wo ko ba besua nyansa afei mo evangelist fo na mu preach ya na makofo obi picture na mo de ababa beto ade na mu preach fa ashawofo ho a monkon so ashawofo no picture mfa ma tag abusafo won te say obi a won te say choba asofo ni odi fo kwabresia mani odi fo kwabresia maso ne de na Ajagurajah nyi Ajagurajah movement o je de fam kelankuto na chamankuto I'm the CEO of Block Nation ya fam sukoko ya fam tukurufo ya fam gege me twin sister ni Jakiapia. Oh yes, me twin sister ni Jakiapia. For those who don't know, I have masters and MBA of French. Oh yes, because French wa when you Japan, because French wa when you Japan. Yami show bia o show me bia, yami to bia nkom. Odi for kwabresia ma. Obi busa me question say Papa ma Ogyaba me bia no didi watem no yesi ache no yesi friend Abronomah say friend say Abronomah say friend Abronomah say hwan yeso ma che no na papa mpa cho ya te se osu koye case no kure hai eno am te se ache na me tu ka afia say me ko Kenya se osu koye case hai now this is the first time my report will be police station me bi da na me di ka catch the ntia me yes ah me nya big deficit me ba wiase me report will be police station da ni pa di matam social media na me fo bia nko gina court da ade ntia me ma me sunsun di ma me na this situation me fair boy no phone so odidi matam no kate no o ka che se ba bia me pa bia me fa nko bo spiritual and physical ba yi no ano na me se mate and I'm smart, no problem. And I'm shining come. Me catch her some memincho. Miss Rosuti. Me catch her some memincho. Basia Chiwada, bet you know, out the police station. Who wants to be now? One chance to be shining come money.
And no a chini we am to kako Kenya from a Kurase to Kenya straight. If I'm mafia kutani. Me do am tell me say o kai say me shall come. E ka kire wo say. Ya be chew na me meba ho. Do da Kenya so me de media kwa ka ho. Wo say me so bosom matu bosom matu aduro. Afi so me gigi asori fo na ni munyam. Me gigi gi omo hyabere ne ho nkɔ ne ba. E be bia me kotu bosom no. Onko kire me wo baby am kotu because baby am kotu bosom no nya den because one to baby am kotu bosom no nko den baby am kotu bosom no. This is the first time I me yes ade no the TikTok form mutie me. This is the first time I me yes ade no me nya bi da enkofo di matem social media me kwabere se ma me nya bi da me ka se me nya bi susu da. The first time I me yes ade because I called him up. Na me ka say usa. Afa na wo ba adwuma nim. Usa. Onyimi. Give me picture free so. Wo ya no attack me. Odi matam wi no say attack me o. No attack me church elders me church I'm sorry for level 5 fo nyina. Obi abezo take asham so munyai. Obi abezo take asham so munyai. One day na bro so okasama ne bro so ofe ozi sorry for so for. Enyina ya abosomfo afa sunsun for so for wura sunsun sori so dem a spirit bi gira ho a e be take you on na be yo no ma bebre sunsun sori for so for di dwaye ase papa no madar ma munya to boase ne mere beba me tian se so for adum je wa ya de I mean shirawo me ni muda wa ya de wa ya de ya na sa de mi sa on misros abadaye ni doso mi nya sa akoma ni bia ka mepe so bia didi matama and I'm sorry ya yeso sofo bi so de bempa o social media nye sofo panyi o so bempa o yeso sofo bi so o TikTok e fe na on so small boy so be didi matama team and no the apology abeto so that they can so be ba ye no I think it's a Ghana 4% no man chino aha o china obeja nkwase asem ni die and he said they chia na ba me mu what do you have 1 2 3 match what if I come bless money job so fitia no kure am so be me so complain akoto so matese no pay so for Ogyaba so de ne de ekọ matese so for obi ni mu nyina de omo de ekọ nti no abema ne de onyina ye ana busuafo mo prepare obi na ka asem kire me wo se o bobra pescato o de bedin kwase asem yes o bobra pescato o de bedin kwase asem enti na busuafo Abronomah busuafo nya ready na mo ne asofo makoma ko 12 e ba betwe manso Ghana ha sei ai enti no sa mo pese mo hu se ampa makwa ye complain bia. This is the first time I mean yes the whole entire life nye bida my bravo. This is the first time in somebody party to so kroma yes me no moja yes me nye bida babo we mu ade anyway akra bia no di batam social media me friend am catch us gade wo ye no but papa me jami nye bi na ni pa de jai but we dey he had the guts to be bia me pe bia no me mfanko enti ba bia me so bi nim no 77 pagasa asama both spiritually but for Agradaa ye wa obi no bo hu so no no ye o but we dey ya chiw anyamram je yakọ chiw da me so be complain akoka na me di me evidence aka ho enti Monday ye dey gira court sunsun no na mani court bi na o me ya no ba bia me ne koje bosom no so koje bosom dia me ne na ye den ekoje ye enti boss ba bia me koje bosom no o me kire me sesie me kama na to me hu se nipa da sani ensura de biem and me hu se obi tane hwe image na ka se enya hwe a obati wani no na do ma di bone is all tempty a ye be somra na hwe se mra no eye adwuma no ntino video yi ene akwa no ebra ye be chi abrantie yi na osofo pani prophet Ogyaba enso edne de ekoto aso enna ya kan say Ajagurajah ono so edne de ekope so emma bibia ai kama ebusuya be fontintan fide kese no so no agode bi ho a aya na yedi a ebusuafo aya montuefo esan say ho agode ne ye de bibire na
ya na yɛka de kɔdeɛ ɛdɔ ebi bu sɛ abrante wo ne ebusuafo mbetunu ana sisi a wo na akoyɛ ka na aba abɛda ebusuafo so yɛsan sɛ yɛgya ne kura no na ɛnyɛ ka bi a ɛbɛsoa de ato ne tiri so wentimi ntie so na abrante ɔkɔ akɔtwirim ɛkɔ akɔtwe mfie ɛno nti abɛɛfo ntintafide kɛsɛ no so yɛnhwɛ yɛno kasa yi ne yɛagodie yi na bɛma sɛ menka nkyerɛ sɛ bra na so yɛ no ma wo mbɛɛma aduru na fakɔ yɛ wo yere ho adwuma na wɔnto dwom ɛmfrɛ wo mepatwɛ wo nso wo deɛ ɛyɛ wo sisi adeɛ ɛba a wodwe ho angye wo deɛ ɛyɛ ulcer diabetes stomach pain pressure ne ade ne nyina da na bɛma ɛwɔ ano aduru ɔwɔ na aka wo yɛ nkyerɛ na aka wo ne nyina da na bɛma ɛbɛma aduru ama wode akɔ akɔto aseɛ abusua na duro no yɛde egu nsuo hyɛ mu dedɛdedɛ na wanom anɔpa ne nwummerɛ abɔfra tumi nom saa nso ɛna panyin etumi ɛnom na namba ɛna gu screen ase no fa na frɛ na wɔn ndi nkɔmɔ na bibia kamakama ɛmfa ɛma abusua meyɛ wo number one biggest MC Opɛchiamini edi udwumadie bi ada ofrɛ me a me ne me camera guy ne me team na bɛba abɛdi udwumadie no ɛde ama na bibia kamakama ɛde ama enum abo ɛdafo na ɔbɛka na bɔkɔ tietietia te sɛ koku ɛkɔn ɛno frɛ number yɛ 0599429883 yɛbɛba abɛdi udwumadie no ɛde ama kwan bi a ɔpɛ sɛ yɛfa so ɛdi no ɛde ma obia yɛbɛba abɛdi ɛde ama me sɔre so na makɔ me din ɛde ɔdoma kɔmɛ na Kofi abɛkɔsam ɛbɛto me ɛno nti frɛ me kɔnkɔn sahene ɛna Kofi